Nā I whakarewa hia e pūkana me ētahi manuhiri tā rātou waiata whakanui I te wiki o te reo Māori. I te rā mere I koke tā rātou waiata a mai moatia ki te tihi o te rārangi waiata iTunes. I kōrero a te Okiwa McLean ki ētahi o nā kai waiata. E ora ai te reo, kōrero hia. Kua rangatira tō tātou reo ki te rārangi waiata o iTunes. I te noho ki te taha o pere, ki te mātou, ki te ana mātou te i ngā charts, kori ngā piro e mara. E hara i te mea ko te taumata, te mea nui ko tātou reo. He mea whakaemi ngā kai waiata nei e ngā kai whakataki o te hōtaka o Pūkana, SNCO Cine Film Productions anō hoki, aha koa ko te reo tonu te kaupapa matua, he aha hoki tōna i tō. He ara e tai ai tātou ki tēnei wāhi e noho nei tātou ināinei, arā ko te tū, ko ngā rangatahi Māori e tū ana ki te waiata, arā nā wai rā kua puta te reo Māori ki te ao mā te reo o te rangatahi Māori. Hei tā te kai whakahaere matua, nā Pūkana tonu te whiwhi, mei kore ake te tūi I ēnei rangatahi. Ko whakarite I tētehi waiata reo Māori, kamatu, e pāpāho ana tēnei waiata puta noa I Aotearoa, puta noa I te ao. Me te mea nei, he reo Māori te take, ko tēnei waiata katoa, he reo Māori mai nā reira, hei aha Beyoncé mā, hei aha Justin Timberlake rātou mā. Me taku ui atu ki a rātou, e hia ngā wā ka whakarono rātou ki tō rātou ake waiata. Pūs? Tērā pia te kau. Te kau, okay. O tērā? Boits? Ko tāku rua wā I a haora pia. Kia pono a ka kōrero, te kau ngā wā. Ia rā. Ahakoa kua kapi te wā ki te wiki o te reo Māori, e ki ana te whānau o Pūkana, mā te kōrero e ora ai, mā te waiata e ora ai tō tātou reo. Aotearoa, arohatia tō reo. Te Okiwa McLean, te karere.